va mau si kenye nous teteo 400 pe mau la gbo mia pe kan pe akbonglao dometo de ka le hame ome ame yo katanye te pe no lao yo katato jidudu agbo le Niger State pakle de jenono pe nyaogbokola mele de akpe ne mau de mia dometo de sia de pe akpeta la bena ntu a 400 Badagbao, Hamemegao, Jumegon 400, Ochakbabe, Dekepe Dodo ya Nakpo, Jide de Nuit. Metok Bedabe, Apetola Yayira, Nanwanina Mida, le Ntoyame, le Yesu Penkome, Ano Hameaji, Ano Jidodoaji, Eye, Ano. Deje non pe nyagbo pola o katanji le Yesu Kristo Penkome. Eye mi gale dakpe ne mau me dogbeda ba fe tobe yayira ne korinya de meto de sia de fe agbeme afetola yento ne nabe yayira nukunu yo 400 wo cho denya pa gbemela ne nwanyina mi cho ida le Yesu Penkome eye amesia me pa gbeme ame yo 400 nye vavalawa me dogbeda be apeton be yayira ne jakore mi aji le fiensia eye me bia be nu se jifo pe nu se ne wonu gan le nya pa gbeme le Yesu Penkome menye benane ja jode jio mia dogbeda fofo mi de akpe de gapopo ya tamie kafuo akpere do yo 400 mawu ne wonami akpere me yo kata ne zan mawu me dogbeda fiensi ya yira ne ja abe chiene nukunu ne ja abe chiene dede popo be chine ja agbe kokonono be chine ja katutu gadede be chine ja koda mesia me ba gbeji le Yesu Penkome apeto dokpe onu se yike wanu 400 la mesia me ba gbeji akpe de don tiata le Yesu Penkwaji nye dogbeda le Mawu yirao bobo na nyifa fiensi ya esike mi bado nkeke mamle toaji le jinu asheke ya pe GCK pe dodo ya mea mejibe ma chonane afiami ke nye nyonyo pen metoto alo MONUKPOKPƆWO yo libe nyonyo na nanyi nyonyo la geda gbeume nyonyo ayeji nyonyo akplodo choida wawe nye agbegbogbo penu be MONUKPOKPƆ vovovo kana agbe nono le Kristo me nu yo 400 homie le gbea segome edanye dimetotro kokwenyenye edanye agbejaje nono nu se gbogbo kokwepe nu se nyebe nu yo 4000 le hoegbe edanye katutu gadede ya yira yo 400 homie le la wo kata fika ochova echo alesi Kristo ku Kristo ya yodi Kristo ke ga fonchwa me kuku domela pe do na me Petro gbanto ta piton lia wakafu mau mi apeto Yesu Kristo fofo amesi gbogbo mi gaji le fenu blani pokpo gede lanu kana mo pokpo gbagbe to nuka Yesu Kristo pe titre titi chame kuko domela me ele senane gomea eya egbo agbemi etro gbogbo wo mi etro na mi mo popo yeye tonuka to Yesu Kristo pe titre titi chame kuko domela me Roma topa gbale ta enyi pepe de ke Roma topa gbale ta nyi pepe de kelia Robert amesi fon Yesu Kristo de titre chame kuko domela
ne pe gbogbo no miamela gbogbo si ke fo Yesu tso amekoko domela ne no miamela ebe ekema amesi fo Kristo de titre tso amekoko domela agbo agbe mia o hanya pentila o fiensi ya eyodovo nu kake yenye kaka ile jiwa Yesu dagbele nu ovo eye gbogbo ma gbogbo kokoe si kesi nu sele dipope nu sele jidudu be nu sele maume be nu sele be wa fon Yesu tso amekuko domela yebe gbogbo make awodo to lamena o agbo agbe ayodo ebe nu siwo agbo agbe yepe gbogbo sikele miame to yepe gbogbo sike noa miame elebe na demo na mau pe amlima nu se pe gbogbo ya be wa no mewo eye ne eva mebe ejo to agbo 402 be megava oa megava no pli oa megava no mewa megava wo dollar gbo mewa ba onukunu la gbo mewa ne eto agbo a o kata doe ye gbogbo kokko ebe ava ma va no pa pli ola ma cho nouveau ke ola ma tro agbe kenkem la gbogbo kokko abede ma wo amlimanu la gbo me vo eto agbo doe a matema pon nyonyo vo menye be we ya eja vo agbo ne gbogbo kokko agbo na be amen ne evu agboa na maupe gbogboa gbogbo ike fon Yesu Kristo tame kuko dome ne no miamela ne dufiale mewa ebe ya amesi fon Kristo de tite tame kuko dome la agbo agbe miafenu tilan agbo agbe ayodo ake dododo ake lamese vanyabenu tilan o si o le kuku gelanu ha to epe gbogbo sike no miamela nu chi tamaunya pe tanya inye agbe gbogbo benu tete vovovo yo Kristo Yesu pe titia renavanami eye no ameton miakpo kabakaba nu gbanto yenye de kawowo yayira to pakple gbogbo yeye to Kristo pe titre titi la me se gomebe Yesu trogbo agbemi enanami agbe yeye enanami agbe mavo ena agbe ameo kata to ye pe titre titi la me novelia yenye nu tilan pe dododo pakple gbogbo yeye to ye pe jojo nyenye la me to Yesu pe titre titi tame kuko domela agbo agbe nu tilan wa bebe de agbe gbogbo agede wo lame eye ado odo donkui be cha afi gapopo yo lavadoa gadomoa entare pobe fona seside alo nene mai dododo mare atro bova gbomele Yesu pen come Isaiah apetola la vunku yo gba mebe Isaiah me zamamle toya apetola anabe ameyo katanyi nuwa meto ameyo kata ye tension dole dadia ne maupe agbegbogbo ya gede miamela nyagbagbe mebe nyagbagbe eye fuyo kata ngela efumawa ne mope nu se gede mola cha eye we ke pelibo titefe de ka na TSITRE azazoli hallelujah eye na tikpo azazoli elabena nutila atrogbo agbe Kristo atrogbo bawo nutila yeye to yepe titre titipe nu selame nu ton lia kesinonu manya glo kesinonu goglo alo deto yo mie pona to yepe titre titi chame kuko domelame o troya me do jana va maupe nukunu me mebe me do jana mi va miape mau gala si le tifola pe nukunu me le Yesu pen comme nu gbanto evelia etonlia
et que nous connaissons à GBOUGBE. Nous bantons que ton nuit na segome. Yenye yaira pe de kawawo si miekpo to Kristo pe TITI to me kuko domelame. Korento to pagba levelia taton tekpiwe ni mile popoto kude avulele nuti mile popoto kude de kawawo kple maunti eye apeto lanto agbogbo ajramia kple mau domedo alavu le miawo pakple ya mau dome eye nu yo katanya gbao le jiwa ade ojo elabe nyanu sita elabe na yikene klanda choma ugboa ye obe agbao le tere jio vonenye bena ewo de kakpakplea nu yo kata le tiposi be ya to dragbo medola ele wogele yesu penkome Korento to pakpa levelia taton pepewe nyi ke wo kata choma ugbo wo kata choma ugbo amesi la vule miakple edokui dome to Yesu Kristo ji cha miela joge pincho maugbo azo mau lavu mau de ka le mi pakple ya mau dome to Yesu mia de laji nouveau mami to nyape maugbo eye Kristo Yesu va be abagba mama be glima yike mamia kple mau dome la ya benjo ana de kawowo na gere mia kple mau dome nyape luvon nyape gbogbo azon monukpokpo libe miatem alavu alo miatema o de ka pakple eyama mau to Yesu Kristo ji to Yesu Kristo ji ma de gome na onyi Tiens, nyenye maube keto, mio katsa, amesiame, le dusia dume. Edale meo, edale godo, nyakata minye maube keto. Vo. Ele jimbe, ye manye keto ne maucho idao. Eye, labe ye chakole mauji, ye mejeu. Eye wonane o, yo webe yo kple mawa dome klan, yo webe mawa ebijido. Ta yele jiji mazo ya ode kakpakple jipo mawa nebe enyo o mayo nchuma be ne va kpende ntinye ne avulele na banya kple mawo do mebe nyama tema we ode nukata elabe amema yoge na la eya to anye mawo be keto anye mawo be futo yikeme pon ode kakpakple mawa hadeo kenene mema hamagatem akpende ntio anaba vulelem ava nyakple mawo do me o amegma etono hame ateno hame agodo nene mema etemu wona konwa de ofa amema etemu wona chikokode panyindo ofa for etenya amegbeto yogbenya amegbeto pomevi kola amegbeto kata onye nouveau me onye jojo nouveau leome o kata onye mobe keto vo keto de ke matem avena de kao nava ya kenye keto pakle mau kokoto la demo vo amerika ko etema la vule miakple mau dome amemanye Yesu Kristo ma yeku eku de kekakata nouveau tam odi keke toagbela agafon nukasa elabena nouveau de keme nomeo ye ma fofula globe eya yenye vinye loloton si kegba nyeme lo anu le na ne mie do nyade be ya gblo namla mi yi Yesu agbo ne mie do nyade be ma wole ma jira nye pakun domera mi Yesu agbo menye church megama o menye konyinyi toma o menye amegbeto ma o gbo mi ayo elabe Yesu adeka amedeka ike nye ma me jesila yenye vinye si kegba nyeme lo anu le o ye gbo ne Yesu gbo ke akplo va gbonye ye alavule nye pakplo domain gbona be amen ye de kakoe atema we akpene ma ube piensi ya awe now elabena ebe maule avu le mi pakple domain to Yesu Kristo ji eye wona avulele pe subo domi egomede egomenyebe mau chonyanam
ma kplɔ na le radio ya dzi be ɖe mɔnukpɔkpɔ le be ate ma wɔ ɖeka kpakple mawu ke ne da afɔ asaya me ya eda afɔ le fiesi ya wala vu le mia kple mawu dome pepewi asieke elabena mawu enya ame si nɔ Kristo me elesenya mawu enya ame si ke nɔ Kristo me enɔ via lɔlɔtɔ la me mawu nɔ Kristo me ame si ke wòtɔn ɖo ɖa mawu nɔ Kristo me ame si ke va xe fe ɖe wò ya ɖeka wɔ nava nya kple mawu dome ta ame si ke gblɔ be wowu nuwo katã nua mawu nɔ mee mawu nɔ Kristo me ebe mawu nɔ eyama me be yala vu le kekea me kpakple ɖokui dome be ɖeka wɔ nava kekea me kpakple eyamawu dome kekea me dukɔ katã nuwɔwɔwo katã ame sia me le du sia du me elabe wo katã wɔ nu vɔ ye mawo be ŋutikɔkɔe hiãwo tsi ke nɔvi ye ne va be awo mawu ye ame le dzi avulelea mate ma yi mawu gbɔ zi ɖeka o elabe ame ɖeka yi ke wòtia yi ke dzi miatoa ye koe nye meka Yesu elabe nu kata elabe mawu gã ye wònye nyabe mawu gã ye ma le afi keme ɖaa eye eve gã ɖe le mia kple mawu dome nu kake nate ma wɔ o matem ayi ɖe go kemea dzi awɔ ɖeka kpakple mawu o ame ɖeka yi ke ate ma zɔ tsia dzi ame ɖeka yi ke ate ma zɔ ana dzi elabena ye ɖeka koe ƒe alɔ ye koe te dzidzi atem ale mawu ƒe alɔ kple owó amegbetɔ ƒe alɔ ame ɖeka ma pɛ ko yi ke nye mawu vi la ye ɖeka ko atem ale amegbetɔ ƒe alɔ ale mawu hã ƒe alɔ awo eye ana vulele nava wo dome ame ma ŋkɔtɔ Yesu ye ɖeka koe tame va be ma gblɔ na o nanye be Yesu ɖeka ye koe va be yalé wò amegbetɔ ba lɔ ŋutsu ma nyɔnu ma ɖekadze ɖevi ma elabe yi ke wònye amegbetɔ be vita eye alo yi nye amevita la eya Bibla yue be de ya ɖeka koe mawu gblɔ be ye gbɔ nye melɔ̃a nu le o zãyamea alalɔ o ade mawu tɔme ana be ɖeka wɔ age ɖe nya kple mawu tome eya ta nye be Yesu ɖeka ye nye mɔa ne gblɔ be menya be Yesu ɖeka ko ate ma kplɔ va ma fofo la gbɔ la akplɔ va mawu gbɔ le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me keke bla velia ebe ya ta azɔ mienye ame dɔdɔwo le Kristo teƒe abe ale si mawu le nu kplɔm to mia dzi ene eye wòɖea kuku le Kristo teƒe bena mina woala vu le mia kple mawu dome mi le kuku ɖem na mi be ɖe le wò nyametsotso nu le wò ŋutɔwo lɔlɔ̃nu faa nu la mawu agakpɔtɔ gali eye ne vavã ele dzi avulele ma le mia kple mawu dome ele dzi be nya kple mawu dome na fa ele dzi be ɖeka wɔ na va nya kple mawu domea Yesu ko dzi na to eye ne ve gbɔ la atsɔ nu vɔ katã yiwo ne wɔkpɔ ake o atoto nu vɔ katã ɖa le ŋuti o eye ana wo ɖeɖe aƒetɔ la ana be ɖeɖe ma yiwo na woa ƒe dzidzɔ age ɖe me o ye wo hã na gblɔ be ao menye mawu be vi la eye menye be yi ke menye mawu vi ta la ne mekua mate ma yi ɖe fika dziƒo ayi dziƒo magodo elabena to mawu Yesu Kristo dzie nuvelia yi ke miakpɔa ye nye nutilã blibo la katã ƒe ɖɔɖɔɖo to Yesu ƒe titre tsitsi tso ame kuku dome la me mawu ɖoe be ɖe yeaɖɔ nya be ŋutilãwo ɖo elabe etie dzia nɔviwo mía ame geɖewoa nanewo le míaƒe agbewo me míaƒe ŋutilãwo me ye wòhiã be mawu na ɖɔ mi ɖo atrɔ mi va da ɖe dzɔdzɔmetɔa dzi elabe míaƒe ŋku ale wole gɔme le dzɔdzɔmetɔa megale dzi nenema gbã o míaƒe eta
nyabe doyi nkuvia ya obe bakeke alo yo be glaucoma alo oyo dovovovo to kurenche edefia kobe nukuvia megale gbejio megale jojo metoajio eye apetoa nyabere amegbetoa nyabe nkuvio enyalafima podome enyalafima chapo nyolafima no mo katsa la mia megbeto pe agbeme eye nya migbona ba ocha me pona nuwe me khna nu nyure me sina juwe me wona yakeme vo fifia va kobe nu kata o megale tepe o no vi va ne va petola gboa adodo mebe elafima da ha le radio agbo amaula dodo sayame adonkuvia donao ado wo enu yiodo ado wo azolizozon pakple jufufu ple tokata adodo le fiensia le yesu pankome nu tifafa yikeme gale susu mena o megale jimena wa apetoa adodo elabe nuka ele kwa be chaka bagera dome apeto agbogbo awo natro gbova nuka de kajeme agbova tugbejeme elabe nu yo hia be wa fufua apeto la fufu la gbome eye nu sianu sike atranyi anyenu yeyeo nu yo dodo nu yo katana biazoa apeto la awena wazo to nuka KRISTO pe titre chichilame elabe eleme vanvo elabena nkeke touagbea yike o kla KRISTO vola keke touagbela yesu ga fon chame koko dome apeto yesu la agatro agbo agbe wonu tila le fiensia le yesu penkome dododo la vanao la bebe dododo le vanao dododo le vanao na mekaha globe nam elevanam hallelujah nyame yo katsa le tuta nyame yo le radio gbo le télé oji eye mi le 5 nya edanye mi le konjio mi dale radio gbo fika kemilo me nyebe ne mi dokpe dale sayamea nokunu pata nokunu gangao ajo le nyapa gbemeda le yesu penkome machofian enaminya le Roma topa baletani pepewi de kea Roma topa baletani pepewi de kelia ebeke ne amesi fon yesu de titre chame kuku domela pe gbogbo no miamela ne gbogbo ma no miamela novi elebe na awo de kakpakpli me ka globo kpo me jibe ma no ale kemelecha me jibe nyeme ji de ka o de ke onyu jibe na ne ke to ne ba don fun na molo ao mele ne ma wa no e ma o po no no me ada po nu me tom ne da po veve se kle to lele o katanda apeto le yombe va ne ma yodo novi enya ne yi dokita gbo ye dokita ejibe ya pedenchio eye ya now ya pokpoa abe pa dokita mga kasintinyo dokita mga bia nyare ke o eye dokita nto me pe kaka ibe nto mo jojina mo va eje bi onya sebere pia la me sebe nya wa ade oh ne amegbeto pe dokita la pedenchi wade nobi elebe wa bia onyado elebe wa do kpo elebe eleji nuka eleji gbedada eye matema jiode matema wonya pakpelede mate eye ele kpomo be ne peden ye kienchi elabe eyata matema wo fuande keode nenema pepepe yo le papla feto laima maude elon wa legbegbe eyo don ye betenu vi de ka toda be amesiame amemane via kogoma ye ana wa gbemavo agbekla gbes agbososo ana o lamese ana o nano sesede eyata matema a afodiode
matema atuore awo nu vone ti ba be yodome awde me na nene ma o for never abe aw apato me lo be ma che yo me eye yo Yesu penko elon koma ekweda gbome enye be nu sia nu sike jimnele la anyigbadio le jipoyo katutu yo Yesu ye wone ene be aw Yesu nyedela Yesu ela balade o la bena na mesike fon Yesu de toi me kuko de mo pe gbogbo no nya penchi la mela ebe amesike fon Kristo de ti de toi me kuko do mela agbagbe mi apenu ti la o ne nu ti la ba fide e kule nchi wa megatem les zeoa Kristo la kasin ti la matepema egbe ikenye nkeke mamleto ajia no bi da tikpo azazoli mebe atikpo e na siju la bena apeto la pe yaira ake dodo do blibo bana o lame blibo akata le Yesu pen comme agbogbo awo yeye agbogbo wo yeye eye agbe aga no me o ola be o ya yo gapupo de kaba ye American no yo e defia be titre titi ponu sela e gede me o e gede wa gbe me awenao awenam blobe awenam le Yesu pen comme Corinthe topa gba levelia tanne pepe 8 ans Corinthe topa gba levelia tanne pepe 8 ans eglobe que esi kosepe gbogboma ke le mia sinuti la kosepe gbogboma ke le mia silanuti abe anyijelama kosepe gbogboma yike nome yike plova plahava gbogboma de a eyela kontiola abe kosepe gbogboma yike nonyonu ma me globere ne matema kasiepe awube to gakola mahaya hey kosepe gbogboma yike non kwa gbatoma me oba apeto na makponu ebe na makponu la ne kosepe gbogboma yabaleke wono nu chuma yike no agbo siona be nyuilanu le Jerusalem eye ono apima pebla ne somme soison le po eye wo le mokpom be petro ana yona ne petro globe na ne kem la semana o le Yesu Kristo na zato ben comme abe titre na soison li ebe de ne nyebe ne gede ma ova ma ogbo paple kosepe gbogboma ke ebe alesi o nglodi enebena nye me kwese eyata me fonu do la mia wo ka mi khona sena eyata egbere mio ami kwese la nya am kwese mebede nyai nu susum ne le yare eke gbonya hamele ya mio ami kwese nye kwese be Kristo ponu sela we le mia bela mele fiesia ebe me kwese eyata me fonu do me kwese globe me kwese nyonu ma kwese mebe amesen globe mie kwese edanyele miodio dusidio lenko megbeo ameyo kata le senkonye le radio gbo le télévision di meyo kata le tepe vovovo le semiankoa globe me kwese eyata me fonudo la bena mio amie ko sepe gbogboma ke mie kwese eyata mie fonudo eye la femme fiesia afame now l'enchila o mea afame now nenema no tonlia yikemia kwalite pe ya no tonlia yenye kesinonu manyagbolo yo leye pe titre titi chame kuko domelame kesinonu manyagbolo kesinonu mavo nobi mauten wanu kede
fiensia awe le wagbeme Efese topa gbaleta gbanto pepe amandrelia egbonami le fimabe amesime nyekpo se gomenue menyebe meglobe mi khova yolo ebe amesime ebe menyebe miava kholo ebe nyekpo menyebe miava kho etchon ike gbonabe nyafokpeme o ebe nevava dohin ao eya ebe miekpo nu azireka elekwe tanu ile kpo yo hona ebe eya amesime miekpo fekekede tope vulame nouveau tchochokeli to yefenu ka amenu veve ba gbososo gede lanu amenu veve ba gbososo lanu fiensia tchochokele vanao vovo popo le vanao nunana de depe nunana chojipo ele vanao le fiensia lo pepe wenyilia pepe wenyia eblobe eye bena mi apaji menkuo jinako bena mi ajesi no sikenya meyoyo lape mokpokpo plenu sikenye do menyinyi penti kokwe pe kesino nula le ame kokwe a ome peku ya sheke blombe ple no sikenye no se epe no se pe ganyenye no se meja geda gbo mesaya me sike fo wo kata tala na mi amesio kona sena lefe nu se gbogbo la pe dowowo la nu donc la blavelia globe esi wowo le Kristo me esi au fond de titre tame koko dome nu sema yike fofola to fond Kristo tame koko dome la nous sema eye wodoe de yentopen rusime le tipon tome ebe nous sema ke apeto la wo yebe do la gbome le fiensia awe la gbenyeme bebe awe le nya pa gbeme Efese to taton tekpe blave Efese to bagale taton tekpe blave lia ebe ke amesi tem wona wa de ma o ma wa tema ona ni na wa atema de o ga kamel egbe e kai wa yo do egbe fifly e kai wa tukao e kai ye wa choda sedidi choda numena o ha fifly elemevam meleti jokpon pakplo be elevame de depe nukunwa le fame toyo yope nukunwa le fame fifulai eye maope nu sepe zon de depe nukunwa le fame fifulai ebe ya to amesike atem awo wu ewo na gede wu nu sio kata me biana alomie diasi nu kake na bia fiensi ya apetola ele wom gale woge awu nu sianu ke susum ne le fiensi ya ele susu oh me le susu oh ejurombe e ya na swa signala ejurombe ma cho fiensi ya swa zonlia ejurombe nkunye ne bu ma kponu fiensi ya la ejurombe veve se senyo kata la menama o kata ne bula ejurombe ele juro nu yo kata le juro a bere ye be chapa wa o be on fala ne ate swa zonlia kaka na kenu fiensi ya apeto le wom na ovo ebede ya awewu ebe ya amesikete wona nusia nu gede wu nusio katame biana alomie diasi le nuse si le dowom nuse toe le miamelanu le nuse si le dowom nuse toe le miamelanu nusema ele dowo gele mo le fiensia de levanao nous vont chocho que levanao vovo levanao
Aseye chocho chijo. Nous koko kasedidi. Les femmes maintenant mi fiensi à Yesu pen commun. Ebe les pen nous c'est si le dowom nous c'est toi les miame les menye. Tika nous c'est au dole. Les menye. Awodo le wo vetome la kotaya. Nous sommes là où la côte nous veut c'est sur la boue le dogbo mea nous sommes à d'abima domada le photo maintenant elle a même nous c'est le dowom le miame nous c'est toi elle quoi ben foua nous c'est de canton le mot elle a ben cancer va do foua mais après toi nous c'est le le foua mais le sayame et dernier susua elle est quoi ben tu sois en tombe va chakana eye zande ane segbeya megbeya va segbe bobo susu me chakana ma ou pe gbogbo le dowo gele wo susu me fiensia la veuve de Kelia ebe eyato anyanti kokwe le hame le Kristo Yesu me yida se jiji me o katanji chom ebe yida se jiji me o katanji cho ma vome ide ma vome ambesia mene glonam le raja bodabe amen gameasu globe nye gameasu ebe nye gbogbo make khosepe gbogbo make nye kwese eyeske nye kwese la elle be dowo genami fiensia le Yesu pen commun. Amen. Amen. Bronam sese raja bobe amen. This is the time. Gameya. Mesia mene bobota ne mianku. Mesia mene bobota ya mianku. Forgiveness is now available. Nouveau chochoke elle now le fiensia. Available regeneration. Gbogbo gawo yeye. That God will Penu se a new spirit, be maulacho a new heart, gbogbo yeye and then you etieye new life, ademeo eternal life. be agbeyeye le agbe mavona swasiwa fiensia towe Final night. zamamle toya The sins of your life. eye wo nouveau katan All the condemnation fo bubu of yo your katan life. le jimena wa apetola ne dewo katanjo le fiensia le Yesu pen commun. Let's bow the nice Yakatanya bobota the forgiveness ele of dibo the chebe Lord. nouveau ke lié le fiensia The Lord, this reconciliation ele dibe you want de kawawo ne va nyape ma o dom le fiensia think I want to be free from condemnation. I want to be free from guilt. I want total forgiveness and apato me freedom. dibe The new strength na chonye nouveau katakem not to continue in the bad na nama me nouveau vebe nye maga poto no agbe bada nomo raise up your hand. fikanele o Your hand this fikanele o kwasi de kareji kwasi ji grace comes le radio agboa akwa me nouveau vebe to you. No condemnation anymore. dedela va wa gbe me Takes your hands fo bubu o katala jora le jio spiritually and bring you to ye apetola ale walo Yesu ale fofola malo eye alavu le mi pakle do me le fiensia I want forgiveness. fikanele ha kwasi de kan kwasi de ji le radio agbo kwasi ji le radio agbo All the eye to na petobede and all the ye le jibe of my sin, everything avulele ne va ye pakle ya dome reconciled unto God. de kawo ne va mi pakle ma u dome le fiensia cho fikakenele ya cho ya me yo kata le ji apetola be amenu fefe kle chochoke le fiensia azo mi kwasi ji ene kwasi ya ijia By television, you can nenyebe ele pom le teledia ete identify chofa vonya me yo kata le 5 radio ji la mi konya ba sio iji his forgiveness. la be le ji apetola be cho yepe nouveau akeye wa a na edede kwasi ji ma to bla le tao
fofo le Yesu penko sese mama me dakpena o la beto Kristo be titre titi la dia amesiame yike ayo wo afetola benkola wade wato nouveau ke Togbeda bena fiensia de pas me nouvelle ne geda mesia me bagbeme eye wakpo totro yike azen amesia me la kpobe de kawo gedo pakle ma odomele Yesu pen come apato tutu wapecha pagbeno no dale wonchi eye na be wa vo na na me nouvelle tso esiaji na la wanu agbejojo na o le Yesu pen come Togbeda do tabe de kawo ya pla vulele ya pe jijo yike do agocho na mela apeto ne gedo do meto ne sia de pagbeme le Yesu pen come me dakpena wa apeto be ewevo o de kale nyakle ma udome apetola de o fo bubu de keme kale wa gbeji o to Yesu titre titi nu sela mela e wo de kakpakle apetola amesia mene gbona bena amen wezo ye do jana o ye le potijo le fiensia bena ewo nyame tutu nyito ya be ewo chacha nyito eye ne cho wagbe na Yesu le san yame hallelujah amen hallelujah put your hand together for Jesus for this ya wonderful pe na Yesu that have come to the kingdom ya potijo de no bi lon to yo kata cho bagbe na Kristo le fiensia ta we want to help you assist you abe khoseto enea nyejibe mia akpede mianchi nyame yo 400 cho nyapa gbena Yesu le esayame le dodoya penkeke mamleto yaji le radio de l'évangile la JVA que nomba yo mia yo fifia mia ngloto dadi e mia yo de kebe nomba fifulai yo nomba zideka ne novi lono towa akole kagodo eye wa nawo to fodo nyito ikela kpedenchi obe nyakple maula nu chifafa na kpotono mia domechoyi da nomba wenye blasheke voton deke ople amene blaton voni that at the gate side Blaton outside of Voni the gate many hands were up but eye nomba velia enye blasheke vove Blaton vo eve nanekeo give them the slip to nanekeo ple ame aten if not quickly 93 quickly move on 04 leaders, counselors, 38 38 alors 92 32 0006 fifia ne tron su mau bevi eye mau pe gbogbo gedemeu fiensia ke nya wonu tepe eye mia ayo nomba yo mie yona mi fifia eye mi we kaba labe le majijimela mau pa mea pastor ga dia trova eye adogbeda be mi akoya yira mamleo katale e fiensia afinyakpa dodo ya nomba yo mie na fifla va yenye bla a cheke voton deke au plan mene Blaton Voni 93 04 38 38 allo 92 32 0 0 0 6
93. I take the number again. 04 Plus 234 38 91 32 5444 92 bien 92 32 Send it now to us. 0006 Connection with you. yo nous marqué et nous vivons dans la hole ka godo As you are doing that, et wa adonu those seu that are not, be all these days you na have given ale your life to the wo Lord, you kose have done it well. la mede God is happy with asisesien you. Heaven la is bena happy with you. di chole jipo Man of God is happy with you. The church is also happy di with chole you. mau dola o You ple know, mau we have penkume a program for you. be echo As agbeuna from online, Yesu le there will fiensia be special banquet. Connect with the Dijo. pastor with the link le we mau have given dola o unto ple you. mau penkume Global be Crusade with wo Kumuyi. le kajema That's the link. wo nuchuma Once you click nyonuma it, by 3 chugbejema p.m., sorevima you have sukuluvima that, coming echo together. agbena Yesu Banquet le with the Lord, zayame Niedo associating janao. with the Lord, and hearing more from the Lord. eye Then in the nagapoto Alpha location here Ano. in Mina, mo having senua gbo at no Deeper radio Life gbo me Bible gbapojo Church, Headquarter Church, Sheroro. me ko sebe nyame yo That's where we are having 400 the program. le yo number By ole na mito by podo 4 p.m. mito Be ao there on Sunday 9th eye October. nya that place. akpoto no mo popo me Welcome you, help you more, and give you more materials. There is a special package. zande ya mo pa me atrogbana You na will have gbetododa them, you will be reading. ke yike ne radio agbo anu ike na towowo Growing kapopo ya me in ya the Lord. yenye We are waiting for you gbetododa there. Then in the regions, gbedododa Suleja, yela nye nu Ida, gbanto Kainji, ikela nom yakle Shororo region, Yesu and dome all the other places we have all over in the nenye Deeper be Life ena Regional Headquarters. de kawowo Be there vam yakle around mau at 4 dome la p.m. nu We will sike na no have wom you, welcome esia you, yi and assist le you apeto la in your benkume la newfound to faith. xoseme la Counselors, nenye be xose pe gbogbo ya le me continue to oko la register the brethren. yenye gbedoda Get their names, gbedododa their phone gbedododa numbers, ne nom yakle and Kristo also dome their le kapopo addresses. veve ya ji Then on the form also you megano have, nu bubu adeke wom is chowu it the first gbedododa time you are giving your life to Jesus? Tick that place for them. Or gbedododa you were a believer before but backslided, you are not being restored cho into wo the faith. Tick that jimenya area. okata But there are do ya different mabenkume materials that will help you. If you have gone back, there will be material to help it not to go back. apatolama If you are new person, agbetorodo. you don't know much about repentance before, you have done it here. There is also LSC material o for you. gbetododa So please, azon sike be trans du available. fiala Cooperate nu with de the kako la la council. cho gbo wenye be Give them proper information so that they can be biam helped nu sike on jimnele Tuesday. eye After ma we have more time wenao with you. Counselors, it's not counseling time. Just get their details. ebe biam That's what we want to have. ne bien kola Remember, some awenao of us, tonight is the last night. I want to hear your amen. bona be I amen said tonight is the ela be last zaya night of yenye miracle. zama mleto Last night yinu of power. kunwo Last night ma of penu sen blessing and deliverance. All that adoli you ya are looking ira for, waiting for. katoto What you have not ple gotten, some of kadede you, you are waiting and akode waiting. nya ba gbe o me Today is the le final fiensia day for le your Yesu miracle. Kristo pen come God of heaven will visit everyone. Jipo ma wula la We sra are in the mesia Alpha me kpo location, and all over those that are Cho listening. Is it through radio? tepe yike ole maunya kakamle Be ready, be prepared. yemie le Pray unkosem that kakava your kode miracle yame yo will la surely peme come to you le tonight. mian kosem kapopo Can I yame la hear amen? nukunue Can I acha hear kode nya pa global gbeme amen? blonam le raja gboda be Tell amen yourself, tonight is my night. blonam do kio be I will egbe receive nye my gbe own. globe That's mau your prayer. Tell God, Ayiram. I say, Lord, Ba peto. tonight is my night of fiensia visitation, tonye night of my miracle, ma khonu kunu nye night of your power. Ma khonu Bring se- something in my life. onu senegeda gbe nyeme Counselors,
If you are over with the counseling, Igbedodoraji. finish your area, Togbedodoraji. move to the next place. Togbedodoraji. Check up those standing and go and quickly help them. Don't forget those on this roadside, those at the gate side, entrance side. I was so many are standing there and they are listening. Bedododa They are anonye responding to pakple the Yesu altar call. dome. Go and help them there. Ye So that kakare every one jiblibo. of us will be captured and you are very Anonye important pakple dome. personality before La the Lord. bedododa. You are VIP Yenye also Jose of the heaven, palo heavenly crusade. sikeji So do that, ushers, nye counselors, tona choir, alo alo sikemi movers, dona doda and carry khona out nu this urgent le assignment. ma The aussi man of God is loaded and is waiting for us. ma pa mea I say it's waiting Pasteur for us. ele jirado As we finish, he will zande ya come very soon. ava He will pray miracle eye ne prayer, we ale pe domna powerful prayer, and the ava na miracle will take nukunuo place instantaneously adidi in kode Jesus' wo name. agbeji Just le pray Yesu and say, penkome. Lord, strengthen my faith, increase my faith. apeto Renew donu my sem faith. I have faith to receive. I have apeto faith. nanye I believe khose your pe word. gbogboma You will do it for me. le gede menye The Spirit of God is moving mo pe already. gbogbo toto Prepare jivo you for your miracle. chira do kiodo na Counselors, onukunuo if you hoho have done it by my right hand side now, can you wave the flags? Anyone there? I'm not seeing any flags. Quickly do it now. What of those in bedodora ne the nom center? nyakple Yesu dome If you have finished eye counseling the kadeji brethren, do filling the form, kakadeji can you blibo wave the flags le there fiensia for me to see? kakadeji ne no ojime Not yet. Let's be fast kakadeji ne now no about ojime it. Auto by my left hand kakadeji side. ne no jime now You are finished. Can you wave the flag, vonfonde please? kentome kana ojime o Yesu me do angbe Okay. dana le ji o None yet. So let's ye be do as titre fast titi as nu possible. sela ele zon dege Get it done le as miapa fast gbeme le as possible. fiensia hallelujah Their names, phone number. la bena Yesu la gbe Remember it's 11 digits. Yesu ele agbe Take the addresses where they nous live, se or yi where ke they fun work, de titre to me That's koko what we dome do. la so that they agbo can be agbe helped onu chilan in their ne new nane le walk wo with the lame Lord. ale wo nu chilan me ye me le dom nyo la God of heaven is happy. agbegbogbo elle We a are happy boa for you, pe with you. le sayame The Lord will keep you hallelujah to the end in le Jesus' Yesu name. Kristo penkome Bigger amen. Thank you. You are moving to the backside now. You are finished up. Quickly round up. Can I see the flags on my right hand bedododa again? If you are finished, bedododa can you wave it for me? you apetola Not see it yet. e watona o Okay. What of center? yoe You have ekema done your atona o own. Can you wave? popo Okay, trois thank you. ekema avina o Center has finished. Okay. ne The jikola right also, they are finished. akpoe Out of the left side. God's people are more there. Those that finish counseling by the right hand center, quickly ele move se wo to gbedododa my left hand side toward the gate. apetola le And se have time wo with them and finish gbedododa o as fast as possible. Counselors, let's be fast about it. Okay, any flags by the left toward the gate? nane If you keme have done sesena it, ya mau can mau you o wave me, please? ela bena bibla na minya be le mau Can bola you do that? wo temu wo a I'm not seeing nu flags yet. sianu e ata o yebe Let's be nu fast. Let's be tete o fast. kata pe mau Okay, praise the Lord. hallelujah I say praise the Lord. hallelujah You're going to stand up as you get your miracle now. azo by mia faith, and the acho servant of God is nya coming to jirado pray for us. ne mia You're ho welcome, sir. nya benukunu le fiensia Praise the Lord. hallelujah If you are there, he said, ne praise ekpoto le the plim le Lord. radio agba me be hallelujah Remember, donc we oui having the same bena spirit esike of faith. xɔse ƒe gbɔgbɔma le mio amiame la
Français pe gbogbo ma ne gere mo le finsia. You and I, Nye pakple mi kata esi Français pe gbogbo ma le mia mela. we believe E ya tamie kwese. and we speak. E ya tamie fonudo. We believe. Nye kwese. After the final Ne amen, eglo amen ma mletoa. your mouth, your Unto testimony. adida se le zayame. Remember now, we're Donc going oui. to reach you by the Ben, resurrection of Yebe Jesus. titre titi benu sean. Resurrection in your life. Ye la redododo va wagbeme. Rejuvenation in your life. Agbogbo awo yeye. In your life. Ayodo. Deliverance in your life. Atukao. This final day. Egbenkeke mamletoa. That you need Nukuno. will come to your Sikene hiala. Akwele zayame. If you believe, Ne kwese nenema. say that same thing. Ye eglo nyamakea. That infirmity, Be sickness, tolele ya. move tonight. Lamegbegle ya. The final Ne me se amen. amen pochiakoa. Ele voima. Your hand Ko for your miracle. alo de kare jina nukunoa. Lay your hand. Eye na dasi de kade afike. Ye kakale now. This is the moment. Labena. Lord, Enye by the gapopo. resurrection power Ikapetola. of Christ, Anabe. roll that Titre problem titi away. nusela. Ade kakamada la gbeme papa. Jesus Le Yesu pen komme. will believe, Nye kwese. and therefore we speak Eya tamye ponudo. and we declare Nye degbe that pan. your miracle Ben power nukunu benu is sewa. everywhere Ne here, kakada fisia everywhere fi. there. La fi de pepe. Anywhere we're connected Fi de pepe now, ikole your semian miracle kole ya. power is Nukunu there. penu sewa ne kakada fi mon katan. Jesus' name. Le Yesu pen komme. You said that power will work Ebe inside nu us. se ya awo to le miame nu se Right toy. now, Fifi to lai. do that Ne work. to doji. In the brain, La mo be susu me. Susu yo chakana mo. Be dogbeda. Be nu sema. Ne wo to le o me. Ne tuka o le Yesu pen komme. evil spirit of torment, Eye gbogbo fon. Yo le do chaka chaka mo pa gbome mi Togo. Le Yesu pen komme. every kind of swelling, Nu tete. goiter, De pepe. hunchback, Le veto me. swollen Le tummy, jime. fibroid, Le edanye fibrome. swelling in the joint, Edanye nu tete le swelling pepe. in the leg, Edanye a form. together with all the sin that is protruding, which should not be there. Bakple nu tete yo me rano atepe mo vo la fi ma peto kasia mo. Clear away, Me do gbeda. Be nu ma yo te ame o kaka. Eye o gba si le vovoa. Tutu o kata da le Yesu pen komme. near, Akpololuma ne bula me pa la me le Yesu pen komme. respiratory problem, E wo ike tele gbonyudo. Wenye gbohi be kaka. Apeto ne kasi o fufulai. Le Yesu pen komme. ulcer, be healed. Be do in gbeda. Jesus' Be name. abisia bine fona mo. Apeto. Menye. That you are the God Be wenye of mau. all possibilities. Ike temu wanu sianu. Cancer, Cancer. receives Matem power. a titre nu se wanu. Any Cancer. part of the body. La me de pen la me. Here, Se. online, everywhere, Mi senkonye. that La cancer, fi sia fi. come out to in gbeda Jesus' cancer ma. name. Togo la me appelle la me le Yesu pen komme. Be healed. Khodoyoyo. Be healed. Khodoyoyo. Lord, I pray. Apeto me to gbeda. Be cancer. Be VVCCO. Cancer. Be nu tete o kata. Cancer be don o kata. O ne fo la mo be la me le Yesu pen komme. Diabetes, Diabète. 1 or type 2, Diabète. type 3, Le keke o da yo ne ben ko. be healed. Me do gbeda be ne fo la mo be la me le Yesu pen komme. That high blood pressure, Ame yo be kata out of ye that. evu yi jina. Be healed Apeto in Jesus' na o be tension ne tro gbova nyi to anu le Yesu pen komme. blindness, Nku yo gba. healed. O ne kpoto yoyo. Dimness of sight, Me mo le be ponu nyi de o. Ni kpoto yoyo. nerves in the eye, Eye back of si your chi retina. de ile kala me ben kuji. Be bia be ma o ne kasia me ma fofulai. Healed in Kpoto yoyo le Jesus' name. Yesu pen komme.
ne me kpɔna nu nyui ɖe tsã oa kaka nya gblɔ amen mamlɛtɔ la ŋkuma yi ke gbã ne ʋu nakpɔ nu ame yiwo katã ye kplibɔ tsaƒetsaƒe be kuxiwo nyame yiwo kplibɔ tsi teƒe ɖeka Mawu ƒe ŋusẽ ne ge ɖe lãme na mi. Mi tsitre. Mi tsitre. Mi tsitre. Eye aƒetɔ be ŋusẽ ne lé mi fɔ. Aƒetɔ be ŋusẽ le Yesu ƒe ŋkɔ dzia. Mi tsitre nya zɔ azɔli le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ dɔléle kanye dɔlélea le amea ƒe lãme woyɔ meyɔ o medo gbe ɖa be ŋusẽ wa ne wɔ dɔ le wo me to miɔ dzi ɖusi dzi ŋkɔ megbe fi sia fi miame le radio gbɔ le téléwo dzi le hawo katã me le dukɔ sia dukɔ me Yehowa ŋusẽwo ne de ɖe go le Yesu ƒe ŋkɔ me. Meda kpe na wo aƒetɔ elabe ate ŋu wɔ awɔ nu yiwo katã míebia alo míesusu le wo ŋusẽ si ke le dɔwɔm ŋusẽtɔe le mía me la tɔwoa nye ŋutikɔkɔe eva eme vɔ le Yesu ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le gblɔ na le aƒe me ɖa be amen. Eva me vɔ edzɔ vɔ nukunu adzɔ vɔ mexɔ nukunu nya wo ŋutɔ awɔ nu si ke mete wɔna tsã o to ɖokuiwo kpɔ labe vevesesea numasea numaƒoa evo tɔléle mɔ katã woƒo ta gba mɔ ƒe ŋusẽ de wo dzo le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me eva me vɔ. Edzɔ nukunu ale dzɔ nukunu tɔ dzɔdzɔ vɔ nusia tɔ dɔdzi vɔ ele ekaka ɖe aƒea me ekaka ɖe koa me ekaka ɖe tsɔtsikpa me ekaka ɖe asia me ekaka ɖe dɔwɔƒea nusia le wɔ dɔ haleluya ƒu asi kpe sese ɖeka